Ok. Nalazimo se u Vinkovcima na lokaciji ulice Kralja Zvonimira 12, dvorište Porezne uprave, gdje je počelo arheološko zaštitno istraživanje na položaju budućeg centra pričuvnog za podatke svih poreznih obveznika u Hrvatskoj, odnosno atomskom skloništu koji će biti sklonjeni serveri. S obzirom da se nalazimo u arheološkoj zoni A u Vinkovcima, prije izgradnje objekta slijedi arheološko istraživanje na cijeloj budućoj površini budućeg objekta. Radi se od nekakvih 750 kvadratnih metara i slijedimo arheološke slojeve do dubine od oko 3-3,5 metra s obzirom na prethodna istraživanja, isto tako na geološke sonde koje su vršene prije samog početka radova. Radimo nešto novo u smislu da radimo ispod šatora, s obzirom da je još uvijek zimsko vrijeme, a investitor je bio voljan platiti, tako da sada imamo šator sa grijanjem, što je nešto novo, ali isto tako čini se vrlo učinkovita stvar, što će nam u buduće s investitorima koji budu voljni platiti produžiti sezonu kopanja u stvari na cijelu godinu. Nalazimo se u poziciji sjevernih cibala rimskog grada, očekujemo uglavnom rimske nalaze, mada postoji mala mogućnost da nađemo i prapovijesne nalaze. S obzirom na prethodna istraživanja možemo računati na dijelove objekta koji se pretpostavlja da je bio rimski hram Kapitolinske trijade i isto tako druge urbane sadržaje iz rimskog vremena. Isto tako nalazimo se u neposrednoj blizini Pika, gdje su pronađeni i ostaci gepitskih grobova i naselja, tako da možemo očekivati isto tako nalaze iz razdoblja seobe naroda. Istraživanje se vrše stratigrafski, klasičnom arheološkom metodom, uz vođenje dokumentacije, sve se dokumentira sa totalnom stanicom, naravno fotoaparatom, i očekujemo brojne i bogate nalaze. Čini se da će veliki problem predstavljati recentni ukopi, zato što se nalazimo u prostoru gdje se nalazio bivši vinalko, odnosno vino i alkohol, te imamo mnoštvo ukopa buradi, podruma i ostalih modernih infrastrukturnih objekata. Evo nas mjesec dana u arheološkom istraživanju i napredak je vrlo vidljiv i očit. Malo sporije nego što smo očekivali, ne samo zbog recentnih ukopa, nego isto tako zbog mnogih i složenih arheoloških stratigrafskih situacija. Počeo od popločenja, kompleksa gepitskih objekata, odnosno iz razdoblja seobe naroda, moramo potvrditi da su gepitski pranjem i obnovom nalaza, pa do pojave vrlo solidne rimske arhitekture. Nalazi su iznimno brojni, imamo preko 500 samo komada rimskog i rimskog novca, isto tako brojni drugi metalni nalazi, užasno velika količina keramike, opeke, željeza, znači i svih drugih nalaza, puno više nego što smo u stvari očekivali. Ovdje možete vidjeti isto tako kako se način rada, znači kopanje, poliranje, pretraživanje kolica sa svim nalazima, plus još dodatno pretraživanje svakog kolica koja se izbace sa detektorom za metal, što nam je dramatično povećalo postotak pronalaznosti metalnih nalaza i pokazalo se u stvari kao iznimno dragocjeno i nezamislivo više raditi na antičkim lokalitetima bez toga. Znači, evo još malo pa će biti 30 dana kako radimo. Dobili smo produžetak za još 30 dana zbog vrlo složene situacije. Za sad najvažnije
najvažniji nalaz nepokretni predstavlja upravo taj objekt za kojeg pretpostavljamo sada sa sve više sigurnosti da se radi u stvari o ostacima hrama, ali to će tek potvrditi daljnja istraživanja. Svaki nalaz od metala je u stvari posebni nalaz. On se uvodi u formular, dobiva svoju vrećicu. Konkretno ovdje imamo jedan brončani privjesak koji je iz rimskog razdoblja i vjerojatno je dio konjske opreme.